yari amaze hafi imyaka 22 muri RBA kubera ko yatangiye gukorera iki kigo cyitwa Orinfor mu mwaka w'ibihumbi 2003. Yavuze ko yasezeye kuri RBA kubera ko yabonye akazi ahandi hantu. Yabonye akahe kazi? Turaza kukababwira iki kiganiro kiri kurangira utajya kure. Gusa ashimangira ko nk'umuntu wabaye muri iri tangazamakuru adashobora kurivamo burundu kuko rimurimo. Ati itangazamakuru ntiwarivamo kandi rikurimo. Kagabo yahagarariye RBA ikiri Orinfor mu turere dutandukanye tw'igihugu. Muri two twavugamo akarere ka Nyamagabe, akarere ka Nyaruguru mu mwaka w'ibihumbi 2010, aho yahamaze imyaka 3. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2013 rero yarahimuriwe, hanyuma yimurirwa ku cyicaro gikuru cya Radio Rwanda, aho yakoreraga amakuru atandukanye kuri Radio Rwanda, akabifatanya no kuri Televiziyo Rwanda. Yakomeje abwira igihe.com ko mu myaka yose yakorera urwego rw'itangazamakuru byamushimishije kandi ko byamuhaye imbaraga yo kuba inararibonye, akagira bimwe na bimwe yiyungukiramo. Gusa icyo yishimira cyane cyane ni uko yagiriwe amahirwe yo kuganira no kugirana ikiganiro na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku munsi wo kwibohora. Ati ntabwo nakwibagirwa kwakira umukuru w'igihugu kubera ko mu itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane ku munyamakuru wese w'ejo hazaza kandi ushaka intego nyamukuru. Uretse iyi ntambwe, Kagabo avuga ko muri byinshi atazibagirwa, harimo ko we gukora gahunda zitandukanye, hari nyinshi yagiye ashyiraho mu kigo cy'itangazamakuru cya RBA. Muri byo twavuga nko guhuza studio, umunyamakuru niba yagiye hanze cyangwa se yagiye mu turere dutandukanye hirya no hino mu gihugu turi kure ya studio, agahuza ibiganiro. Uyu nguyu rero Jean Pierre Kagabo akaba ari we watangije ibi bintu, ubu ngubu bikaba bikomeje gukoreshwa. Muri byo twavuga nko kuba Jean Pierre Kagabo yarakoraga ibiganiro bitandukanye. Mu byamenyekanye cyane harimo nk'ibikorwa byo gukora inkuru ku ngabo z'u Rwanda muri Centrafrica, muri Cabo Delgado ndetse n'ahandi hatandukanye, twavuga nko mu gihugu cya Congo ndetse n'ahandi. Kagabo yashimangiye ko aho agiye atari ikigo cy'itangazamakuru, ariko azakomeza kurigaragaramo binyuze mu buryo bw'itangazamakuru rigezweho, cyane cyane irya podcast. Ubwo rero ni ukubitega amaso tugakurikirana ibiganiro azajya akora binyuze muri podcast. Jean Pierre Kagabo rero akaba yavuze ko muri podcast azajya agaruka ku buhamya bw'abantu batandukanye, ku makuru agezweho hirya no hino mu gihugu mo imbere, hanze yacyo, ndetse no kuvuga mu buzima rusange bw'abanyagihugu, haba mu gihugu mo imbere ndetse no hanze yacyo. Ndetse akazajya agaruka ku Rwanda, cyane cyane ku rugendo rw'iki gihugu guhera mu minsi yatambutse kugera aho rugeze uyu munsi. Yagaragaje ko nubwo asezeye RBA azakomeza gufata nka RBA nk'umuryango we, kubera ko wamuhaye amahirwe yo gukorera abanyarwanda binyuze mu mpano afite yo kuba umunyamakuru. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2025 yari umuyobozi ushinzwe kunonosora inkuru za Televiziyo Rwanda, akanakora ikiganiro Imboni cyakunzwe n'abantu benshi batandukanye, aho yatumiraga abandi banyamakuru bafite ubunararibonye bakaza gusangiza ibitekerezo abanyarwanda. Jean Pierre Kagabo asezeye nyuma y'iminsi mike afunguye YouTube channel yitwa Kipi Media. Akaba yavuze ko ariho ibiganiro bye birakomereza, akaba ari nayo mpamvu ishobora kuba yatumye asezera. Gusa ntabwo yabiciye akarongo, yavuze ko hari ahandi hantu ashobora kujya gukora, gusa ho ntabwo yabashije kuza kuhavuga, uretse kuba yavuze ko azajya akora podcast akabinyuza kuri uru rubuga rwe yashinze rwitwa Kipi Media. Reka tubashimire ko mwaduteze amatwi, kandi tunifurize Jean Pierre Kagabo umunyamakuru twese dukunda, nawe ukunda, uzi ibiganiro bye biba birimo ubwenge ndetse n'inama. Tumwifuriza imirimo mishya, wakoze kubana natwe. Byadushimisha ukoze like, ukaza kudukurikira binyuze no muri subscribe. Wakoze kubana natwe.